U ovoj lekciji naučit ćemo šta su to kvantifikatori i čemu služe. Kvantifikatori su zapravo matematičke skraćenice i postoje dve. Prva se obeležava obrnutim slovom a druga obrnutim slovom e. Prvi kvantifikator čita se za svako, za svaki ili za sve. Drugi kvantifikator čita se postoji ili ima. Matematički zapis za prvi kvantifikator neke formule bio bi: za svako x važi s od x, odnosno za svako x važi neka formula s od x. Biće kasnije mnogo jednostavnije i jasnije kada budemo videli neke konkretne primere. Za drugi kvantifikator matematički zapis za neku formulu bi bio i on se čita postoji x za koje važi s od x. Neki primer da bismo lakše shvatili samu primjenu kvantifikatora može biti: za svakog učenika postoji predmet koji on voli, tako da će se truditi da ga uči. Odnosno, uz pomoć kvantifikatora ta rečenica bi izgledala ovako: za svakog učenika postoji predmet koji voli, tako da će se on truditi da ga uči. Za deo rečenice tako da možemo koristiti implikaciju, odnosno sledi implicira, što daje smisao ovoj našoj rečenici. Odnosno možemo reći da uvodeći kvantifikatore sledi, odnosno implicira neka formula. Neki konkretni matematički primjeri bi bili: ovaj primjer čitamo postoji x tako da važi da je x na kvadrat jednako 1. I stvarno znamo da postoji broj čiji je kvadrat jednak jedinici, odnosno možemo pronaći takav broj. Za svako x na kvadrat je veći ili jednak od 0, odnosno za svaki broj njegov kvadrat je pozitivan. Za svako x i za svako y, proizvod x i y jednak je proizvodu y i x. Ova osobina se takođe zove komutativnost, odnosno kada činioci zamene mesta, proizvod ostaje isti. Postoji x tako da za svako y važi da je zbir x i y jednak 0, što znači da za svaki broj možemo pronaći njemu suprotan broj, tako da njihov zbir bude jednak 0. Ove formule mogu i ne moraju biti tačne. U sledećem zadatku ispitat ćemo koje su od formula tačne, a koje nisu. Postoji x tako da je on veći od 1 i manji od 4. Pitamo se da li postoji broj koji je veći od 1 i manji od 4, odnosno broj između 1 i 4. Znamo da takav broj postoji, to su na primjer brojevi 2 i 3 i kažemo da je ova formula tačna. Za svako x iz skupa prirodnih brojeva x plus 1 je veći od 0. Pitamo se da li postoji broj iz skupa prirodnih brojeva čiji je zbir kada mu se doda broj 1 veći od 0. Tako da znamo da skup prirodnih brojeva čine brojevi 1, 2, 3, 4 i tako dalje. Pa, na primjer, počev od broja 1 vidimo da dobijamo 2, što jeste veće od 0. Ako za x uzmemo broj 2, 2 plus 1 je 3, ako umesto x uvrstimo broj 1 i saberemo sa jedinicom, dobijemo 2, a 2 je svakako broj koji je veći od 0. Ako umesto x uvrstimo broj 2, 2 plus 1 je 3 i trojka je takođe veća od 0, što znači da je ova formula tačna. Postoji x iz skupa prirodnih brojeva tako da je 2x minus 1 jednako 0. Pitamo se da li postoji neki broj iz skupa prirodnih brojeva tako da važi ova jednakost. Krenimo opet od broja 1 i umesto x-a ga uvrstimo. 2 puta 1 je 2, minus 1 je 1, što nije 0. Probajmo sa brojem 2. 2 puta 2 je 4, minus 1 je 3, što opet nije 0. Možemo primetiti da se ova razlika samo povećava i nikada neće biti jednaka 0, što znači da ova formula nije tačna. Za svako x iz skupa celih brojeva i svako y iz skupa celih brojeva važi da je njihov proizvod takođe pripada skupu celih brojeva. Da li za svaka dva cela broja važi da je njihov proizvod ceo broj,
Znamo da su cijeli brojevi koji mogu biti negativni i pozitivni. Uzmimo kao primjer neka dva cijela broja, na primjer 2 i 3. 2 puta 3 je 6. Ili 5 i 4. 5 puta 4 je 20. Možemo zaključiti da zaista za svaka dva cijela broja važit će da je njihov proizvod uvek cijel broj, što znači da je ova formula tačna.